suara insan di subuh hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan. Mendayu memecah sepi, selang-seling sahutan ayam. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan. Mendayu memecah sepi, selang-seling sahutan ayam. Tetapi insan pun kalau ada mata yang celang dipejam lagi, Hatinya penuh benci, mendengkurlah kembali. begitulah peristiwa di subuh hari. Suara insan di alam mimpi. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan. Mendayu memecah sepi, selang-seling sahutan ayam. Ayo bangunlah, tunaikan perintah Allah, sujud mengharap keampunannya. Bersyukurlah, bangkitlah segera, moga mendapat keridhoannya. Begitulah peristiwa di subuh hari, setiap pagi, setiap hari. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan. Mendayu memecah sepi, selang-seling sahutan ayam. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan. Mendayu memecah sepi, selang-seling sahutan ayam. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan. Mendayu memecah sepi, selang-seling sahutan ayam. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan. Mendayu memecah sepi, selang-seling sahutan